Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu va ya ku vambiweni ku kota Yesu hi N'wendzamhala. Loko Dr Joe Shirimani va ta va vekele xithombe xa hamele ndzi swi tekeli nyana ehansi ndzi endli nkandziyiso kambe ni vona ingaku eka nkandziyiso lowu ni nga wu endla a ni kotanga ku va ni swi veka kahle erivaleni. Loko ho tsundzuka album ya xiyimbeleri Mr Post ya lembe leri nga hundza va ti vitana leswaku hi vona Hosi ngove, kasi hi ta tsundzuka leswaku ni le bibeleni loko Hosi Yesu a ta vambiwa u vambiwa hikokwalaho ka ku va ti vitana Hosi ya Vayuda. Se swi tikomba nga ku leswi ya ku swi ya endleka hi N'wendzamhala Mr Post va ya ku vambiweni hi mhaka ya ku hi voni vanhu vo tala lava tirhisanaka na Dr Joe Shirimani va karhi va vekela xithombe xa hamele laha ku nga ku beleliweni ka xipikiri. Hi ta tsundzuka leswaku ri Hosi Yesu na yena u vambiwa a beleliwa hi swipikiri. Se leswi ya ku swi ya humelela eka xiyimbeleri Mr Post tanihiloko va ti vitana leswaku hi vona Hosi ngove. Hi ta tsundzuka leswaku ri ntshungulo wa wu ri kona loko Hosi Yesu a fanekele a vambiwa a va karhi va kucetela leswaku ri a nikeliwa leswaku ri a vambiwa. Van'wana va karhi va huwelela va ri le ndzhaku va vula leswaku ri a vambiwe hikuva karhi a ti vitana Hosi ya Vayuda. Se hi ndlela yin'wanyana Dr Joe Shirimani eka nkarhi wa sweswiwani va ta va karhi va fana na Hosi Pilato loyi a tihanyi loyi a nga nyiketa leswaku ri Hosi Yesu a vambiwa ku chuchiwa Barabas loyi a nga dlayetela vanhu vo talo. Ndzi nga vula ehandle ka ku ti lumaluma leswaku ri eka album ya xiyimbeleri Dr Joe Shirimani ya nyan'waka bifi lo tata poto. Swa boha leswaku ri Dr Joe Shirimani va ya bifa hi mhaka loko vo ka va nga bifi nge swi koti ku va hlula album ya xiyimbeleri Mr Post. Va kota ku hlula album ya xiyimbeleri Mr Post i ku va na vona va bifa. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.